لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه والتابعين. يقول الله عز وجل في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدع وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وحمدي هميزا خوالا припадено единствено Мария Кјара Чијаска Аллах еске те бараке ва таала касамено божавинаја каскамен самари бадети усмеринаја хамди леске субхане окова касонанере ниту почеток ниту крај окова кова со постојнело од секогаш ем за секогаш окова кова суитано јекем единствено махбуди кас настарлале ниту дремка ниту суно хамди кераја леске те бараке ва таала башине измерна благодатија кому сум уклјака луметеске коле сте со амен живинаја. Агар со адла благодати Аллах ескере те бараке ва таала те кедем песа мануша хемоджина те манген те набројненлен накашти те набројненлен. Хамди леске субханаху ва таала окова кова со путингјамен муклјамен ге мануш кова со ки карламентари темница ко светло таро зулуми ки правда о Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллам. Молина Аллах те бараке ва таала лескоро субхане салавати хем селами тоолу прако амаро најшукар пейгамбери прако Мухаммед алейхи салату ва салам упраки леске до чистими фамилија упрако леске ре племенита мала ему прако сава муслимајна Аллахуме амин. Сарине џанаја којата ни порака таро масек Рамадан таро племенито масек кова сој опишимо по хадисија посланиковскере алейхи салату ва салам сар со посланико алейхи салату ва салам коминбери ки худба когало мубарек масек вакерге сахабенге радујнен тумен ало туменге о мубарек масек емча чипаскеда о мубарек масек тано радост е верникоске аѓар со џанело вернико дека и цел лески ритани товол богобојазно ко Аллах те бараке ва таала не само ко масек Рамазани, него те и клјол богобојазно таро масек Рамазани. Со значинела дека од таквалуко и богобојазност ка чолеске ван таро масек Рамазани, а не само ко масек Рамазани. Која вакерла Аллах те бараке ва таала дека пропишињами ги опости, асакла ја юхеллезина амену кутиба алейкумус сияму кема кутиба алеллезина мин кабликум леаллекум теттакун. О тумен кога со верунена пропишимој тумен ги опости или кергјумле тумен ги фарзо пропис. Е посте скоро, акла пропишимој тумен ги опости сар со сине пропишимо коленге со сине англи туменде за да тумен товен богобојазна, за да те дарантаро Аллах те бараке ва таала. А катека дикадека Аллах те бараке ва таала на акла пропишињум тумен ги опости за да тумен товен букале. И така пропишињум тумен ги опости товен жедна или матовол тумен нитнимен однос. Него одовајтано само у искушение е Аллахескоро е манушеске додека постојнела. Е модолеске да воздела песидереđe манушескири. Одолеске соске сарсова кергио муфесирија о мануша кога со павинена пес тумачи баја тефсир о аети Аллахеске те бараке ва таала. Вако главна принципија е постеске ретане, о главна те вакера условија, баш валидност е постескоро тано, тари зора па джико акшами, те на халпе, те на пиелпем, те на волтут интимен однос. А вакерла дикен соске тано акава јар. Вакела, о хајбе хемо пибе,
тано делото ро манушескоро живото. Мануш нашти те оврле живото ако нахалем на пиела, ка преселинел. Модолеске до Аллах те бареке во таala родингја амендар, нешто со тано дело амендар. Делото рамаро живото. Делото рамари свекот сако демница, значи секова дива мена да мора те кера. Те те пија. Емо Аллах да родингја амендар те мука, да со тано дело амендар. Те шајте дела мен порака, која кога Кур'анско ајети, те вакерал, о тумен мире робија. Дикен го акала трианда диве. Мукена од ова сојтано делото ро тумаро животем на не тумен ге паро. О хајбе му пибе. Емо интимен однос. Мукена дело кова сојтано таро тумаро живото, а на не тумен ге паро. Вакел ги учењакија, родингја мато оламен интимен однос. А дава, значи нела, ако на нетут интимен однос, о умети да скрати нела пес, на джала поадарига, сарко воли умете чаве, сарка продолжинем поадари. По Аллах те бареке во таala родингја мендар те саборина која да вада. Ачо кај сосијан, де тутара да васој туке најпотребно, о хајбе мо пибе, соске те шајте халова дека таро масек Рамазани или палако масек Рамазани, ако шајси не те мука, ко масек Рамазани да васој тано делото рамаро живото, соске палако масек Рамазани наштите мука од васо на не делото рамаро живото. Палако масек Рамазани Аллах народилате мука, амен со ја дава делото рамаро живото. О хајбе, о пибе, интима. Него соске на мангена те мукена кај да ни пораката ро Аллах. Ако комасек Рамазани мукена дава сој најбитно тумаре животоске, соске палако масек Рамазани на мангенате напуштинен од ова со на небитно туменги. А ветено харамија. О муфесирија гјарени леле порака, таро акава Кур'анско ајети Аллах ескоро Джелешану. Поадари да вакерге. Пака ки природе манушески ритани, те на доближинел пес инсанеске кова со хандела лескоро муј. Или те вакера мануш кова со надховола педанда. Пака ко мануша од овајтано дело вакерла кова со теринеле манушен те цирепетаро ја вера мануша. То далечинемпе. Па вакерла кова ка почминенте керелен царлафика манген подурлендар те керен лафи. На мангена ненгери близкост. Туме джаннато дека постина не забрани му те тоете дан да намангават вате вакера. Ама нели о мануша и сиек правило на хаја на пиеја на кереја ништо нормално тано те хандол то муј. Ако хадиси ало деко посланико алейхи салату веселам вакергија чачипаске вакерла постаче скоро о мири старо муј. Вакерла ко Аллах пошукар хандела неголо миски. Па вакер ги учењакија. Саршај ко мануша кава тено вол шукара ко Аллах то шукар. О Аллах те бареке о таala мангела те вакерел дека оту миро робо. Кога со камуке битна буќа, ко живото себе пимло манда давај да исиле баро вредност. Па макар ја вера на шена тута, па макар ја вера на мангена, ама манда ја давај тано бут вредно. Ко Аллах те бареке о таala тано вредно да вас себе писоске, то послушно спрема лесте те бареке о таala. По долески порака е рамазанески ритани. Променин тут палаки о лесте. Палако масек Рамадан. И порака е рамазанески ритани да е. Соске о посланико алейхи салату веселам вакерла пут хадисија. О Аллах праволе дженнетеске рудара. Е джехенемеске пандала. О Аллах пандале джинен е шейтанен покатанција. Соске Аллах те бареке о таala да мене савке пораки. Соске о посланико е сам користиња савке аетија. О поститано панцирта джехенемески ријат. Кој ка послал јек диве која на Аллах искефтавар дешиля де беш дур дарел таро джехенем биле скоро муј ковол. Соске са савкене саве хадисија ваколо посланико алейсалам. Преметинген ли? Од долеске соске те деламен ко дознаење дека од ова јек дело и си кога оманусо мора те кереле ко по живото за да Аллах те бареке во таala те кереле таро успешна. А од овајтано ел мухасаба. А давајта ни суштина таро постем таро са ибадетија. Со ја дава. Со значинело дова. Од ова значинело мануш коркори те керел испит песке само тано. Кој тано бокало, кој тано жедно, кој не е интимен однос. Те дикел коркори ов саво инсани тано.
Дали од овака намалинеле скоро нефсим киранеле ко Аллах те бареке ва таала, или од овака нервиринеле панда повеќе хем киранеле ке заблуда. Ема далеско манушкова со нахала напила на елин тима цело диве. Хем тано мирно, хем тано богобојазно и ранела преку Аллах те бареке ва таала. Тогаш авала опости тано мло. Емелеске посебно наградина. Соске успињао робо. Те очистинел пес, те очистинел по нефси. Ел мухасеба тано мануш те преиспитинел пе коркори пес. Ему учењаки ја керги лафи башакава. Таро секови бадети, акава те влечинета но буд битно. Акава дел, таро секови бадети. Коркори ти испитине тут прво дали ту од дело кова со кереалитано искрено, хем исправно. Искрено башо Аллах, хем исправно таро сунете посланикоскор алейхи салату ва селам. Кога да вака на чистино дело надин ту дека тано примимо ко Аллах те бареке ва таала, јек таро дујте на не примимо. На примимо ко Аллах те бареке ва таала. Од олески амен ва кераја. Ако постинела мануш, хем ва керла разна лафи, хем гибетинела, хем дикела пала ко џубля, хем нашавала по време ко празно. Со ва кере не еле пости на малинело вредно старо пости. Соске офтано лескоро те ва керам опости искрено тано. Баш во Аллах само задоволно тоа, ама на не исправно таро рамки сунетески. На не таро сунете посланикот која сам ко пости. Која пости не аѓарте по нашинето. Ема дарески на малингјовала со. На малингјовали награде постескири. Шета веќе кога давате бешетки само букало. Сашто ако посланикот е сам. Аллахе не еле потреба тари тумари Бог, ем тари тумари жет. На еле потреба Аллах на мангела тумен само букале тове. Него и силе потреба таро тумаро богобојазност. Таро тумаро таквалуку таро да со беше на букале жедна. Ема далески мануш треба да те цилопески да ва пропис. Ва ке имаме верди рахимехуллаху таала. Која ке ги лафи соја два мухасеба. Соја два коркори спити бо мануш коркори пес. Емо објаснига да ва шукар. Ва керла о мануш цело дивет ка керел не саве деля, без разлика дали шукар или билаче. Ел мухасеба тане која качивол пес ракјате те собол, те размислинол со кергја дивескоро. Ако кергја шукар деля дивескоро, та и са те продолжинел те керело иста делен, па да повеќе да те балјарелен ко шукар. Ама ако сматринела дека кергја билаче деля, ко текој дивескоро, тогаш ва керела требала те сменинело дола билаче делен, та и са више мате керелен. Од овајдено ел мухасеба. Испити бе, коркор и душа пес. Или адава месо ја менде познато. Те боринетут коркор и туте не все. А Аллах ва кергја. Секова нефси тано ингардоко билачипе. Секова нефси мангело билачипе. Кој амендар на мангело харам? Секој амендар мангело харам. Соске о нефси тано магнети башо харами. О нефси најсигате предпознајнело харамим највеќе мангелале. Ама хајде те ва керав без цело намази таро почеток е ацијако роджико завршеток имаме е таравијако. Хајде беш. Наш ти беше релап. А каде нешто стегинала и си мука. А довајтано реалност. Од овајтано о проблеми со на неамен од ова пропису праменне. На кераја колку раменца бути. Неамен ел мухасеба. Те бешем те размислена суска апиве на бешкум цело теравија. Та и сака беша. Скаватно билаче со на бешкум. А одиве джана. На керава лафи само теравија ки се со намазија кате ама. Па кавата ва керава да ето нешто активно ко масек рамазани. Теравија кал динела пес ко масек рамазани ем ко јавел бано масек рамазани на смине. Ја више те клани на ко џемати. Само 3 анда диве шеј. Аллах му клан. Ето посебни бадети само рамазанески. Вано рамазани на клани на песа јар ко џемати те керет се тињага кал дам ја нокно намази. Чивен туме пала ме англа нашти. На јадате росунети. Ема далески требала те користини и одлика има се рамазанески. А посланикот алейхи салату ва селам објаснига со значината таро почеток джико завршеток те завршените рави имаме. Хадисе ава келја ема нушески регунајата на простиме. Те завршинге имаме. И те равија. Омери ради Аллаху анху тари убавина е те равија кири спонгјален кој ек сафи сари не. Това хармонија. Ана ке сахабија џенна се клани нас не е група коте, е група коте, е група коте, е група коте, кога починга посланикот матикло.
теравија, на не фарз, на не фарзија, тачно дека не е фарз. Ама проблемите ту постинеа цело ден. Ема се наканасијан ко мубарек масе кога лескири одликата ни теравија. Оја да лески ој клапе терави, себепит одмор, значи на. Тој одмори не тој ко намаз. А меѓутоа умор. Требала те приспитинаадава своји проблеми. Соске ој кој исламита ни одмор, а меѓутоа ни умор. Кога мануша ѓарника размислинел, ка нлпе ко заклучок дека ахи едноставно ме на сум кондиција шукар ко текота родешуек масек, која кава дешудуито ме нашти трпинава сачики крај. Есо ка ќе ракана, ка ќе рете не всеа поада рипала ко масек рамазани будите трпине. А давајте ме мухасаба. Коркори тут те ќе рету давети. Сарсова кергја о Хасан ел Басри рахимехуллаху таала познато лескири изјава. О ту манушеа, ако чиѓан ту уздате нефсески, како мандинете нефсем ку спине. Ама ако ов чиѓа узда туке, то нефси туке, тогаш пропадења. Соске овтот како мандино, туле нашти командине, али? Хем чачи паске агјартам. Кога пучливника име рахимехуллаху таала, сојадава ел мухасеба, сојадава о мануш коркори песке текерел есапи, тева керам. Ова келимника им, рахимехуллаху таала. Вака обрачуни бе и душата но те пенџарехем те разграничине оправија тлехеме ја веренгере. Па вакерела секова муслимани треба да те дел пло право, а вакерела ки спротива те дел хемо праве манушенгор. Кога ка почминел те керела дава два манушча чипаске пенџарја по коркори пес. А од ова манушча чипаске почмињате пенџарот коркори пес. Со скечачипаске мануш променинела пес кога само пенџарела по коркори пес. Хем кога тано свесно ов баши плема хане лична. А ѓаро мануш починал те поправинел пес. Иначе ту ко зомем те мангија химан те поправи нема. Ако мене сум свесно дека керава кикси, ту манаш те поправи нема. Саджи коте ту мангено објасненија дека од ова мло делотано не исправно. Хем мете халовав дека е не исправно. Значи џабе ту мангева кереа, дика хизината ни забраними, алкохолта но забранимо меса керава дал. И коцката ни забраними хеме само вакерава тачно. Одвајтано забранимо са. Ами не сум свесно дека ме керава до. Ме лично керава до. Ема далеско мануш тоа тоа свесно вакер ги учењакија, баши плос тајне кокова стајне. Аракавјево, ташо кергјо мери ради Аллаху анху. Омери ради Аллаху анху ко подворо бешале му сахабија, ако Абдулибни Месуд ради Аллаху анху, мена плюмем шугуме Омери, ко подворо бешале вакерела, о Омер, о ту владаре муслиманенгоро, или кадарата роалла или ала ка казнинелтут. Коркори песке вакерела. О ту Омер, о ту владаре муслиманенгоро, или кадарата роалла или ала ка казнинелтут. Ту мен џанено обрачуни бе коркори пеа, Омере скоро ради Аллаху анху. Ова кергје познато изјава ќе каја тема Омери. Ема кергја. Оту чаваја деме скоро. Или ка обрачуненету коркори тут. Или ка воло диве кога ко обрачуненетут. Ако акана обрачунингјантут ко дујна луко, ко ахирети кана ке ко обрачун луко. Ама ако акана на обрачунингјанту ко дујна луко, ко ахирети ко обрачун кана ке будкаро. А далеске вакерела, акате ту коркори тут, вакерела, ана туке сапи, кер туке сапи, пред ко судно дивете керен туке сапи. Ема герта, но чача гер. Джанено Аллах те бареке ва таала која куранска етија, ака ја јухеллезина амену, о ту мен кога соверунена. Сар со почмига ку масек Рамазани, нели? Ја јухеллезина амену вакери, о ту мен кога соверунена. А џанена дека сар со вакергио му фесира, кога Аллах те бареке ва таала ко почеток таро куранска етија, вакерела кавалафи, о ту мен кога со сиен верникја, или си дозволи или си забрана кана. Вадар. 100%. Кога аменан динел амен е муслиманен, те џанен дека поадар или Аллах нешто ка забраненел, или Аллах нешто ка дозволенел те керен, ка нарединел те керен ибадети. Сашто ке ако масек Рамазан, ја јухеллезина амену кутибе алейкумус сијам. Пропиши мој ту мен го пропис. О пости, значи пропис дењам. Е вернико. Ема далеске вакерно му фесира која ка шунено почето ке ете скоро, о ту мен кога со сиен верникија шунен шукар поадари, со ске Аллах му кела или пропис или забрана.
Поадарига. Ема кла, ја юхеледине амену текуллах. Дарантаро Allah. Аква е пропис. Allah ва керала. Дарантаро Allah. Акла, текуллахе вал тензур нефсу ма каддемет лигад. Ва керала, дарантаро Allah, хем сари не нека дикел башита исалескири душа со спреминге. Каваттекуллах, инна Аллахе хабирун бима те'амилун. Дарантаро Allah соске о Allah чачи паскетано кердо хабери сатумен со керена. Дуј пути кој каетива керала дарантаро Allah. Отумен со верунена дарантаро Allah. Хем пазилен башита иса со керген или сока керен. Дарантаро Allah соске Allah тано кердо хабери башадва со керена. Ајат бајтен обрачуни. Прво те дарантаро Allah, хем те размислине башита иса сока кере. Ома се Рамазани кана кел сарем те готово. Коте те паш гело. Ама даранта иса сока кере. Сока опала ко Рамазан. Наштеа има нуште ва керо манге. Слабо сум ко Рамазани ахи бадетеца. На кагюмо Рамазани ко гафлетен пала ко Рамазанов то левлие. Тешко е. Верувам дека тано тешко дова. Ако Рамазанеске ни ранајаме ко покорност Аллахеске те бареке ва таала. Хем те размислина баш амаро лично стајне, не ја верен гора. Амаро стајне те поправинале коркори секој амендар. Тогаш тешко тану ахи дека каджако пошукар. Ако побила чест сигурно. Пала ко масеке рахмете скоро. Која му кен песари неки пу, не ето ми ше панле. Ака на ако му кен апетко ек или дуите ва керав джина то седенту таро и бадете тогаш ка му ке скупина. Упрату те таро джина. Седенту таро и бадете. Ако ака кога то невситано смиримо на не хало, на не пило, пази не атумате кере или со гюнахи. Мате паѓе то прости, мате намалени награда рескири. Ем пале наш чистај некои бадете, ако сам костајне. Значи сар со правеате аќата ризора. Додека не авода дивеја вер, акшами те перело кампала ки планина, ако тогаш на променинеа туко пошкарем на размиснебаши то стајне со та иса, ка размиснине ко стајне ко ако вечало, ко ака хасо мангеа, тогаш аз гани се јанушето, никој наше смири на тоа. Ја далеске ва керге бути битно таро, Рамазани то воламен обрачун коркоре амен. Коркоре амен цар те кера бути. Соске, одолеске соске ко судно диве, ва керге омери раде Аллаху анху, сигурно обрачун ка кердо песамен. Сашто ва керге Аллах те бареке ва таала. Мали хадел китаби ла югадиру сагиретен, вала кебиретен, ила аксаха. Кава керено мануша, саволи акава китаби. Аллах те бареке ва таала секаске кадел китаби ко вас. Им како икра китабе. Чити на кана ту коркорито китаби. Со кергјан. Нели кога преселено мануш пандува скоро китаби амен и познато, адва кола за качимо китимен. Хемо Аллах кава керел чити на кана ту толио. Хемо мануша ко тогаш кава керен. Мали хадел китаби ла югадиру сагиретен, вала кебиретен, ила аксаха. Савутано кава китаби, ни од ова со ибаро, ни од ова со најтикно на пропуштингја, тој ново лесте забележимо. Ка правето китабем кади кето гюна, кога бе кер гюма кавано? И ја кава да пишимо, кога да речки може како лелеј, сар шај сато пишимо. Хемо најтикно, хемо најбаро. Сар кога да са пишимо, а ѓарли? Хема далеске тогаш обрачун ковал, буд паро буд берша. Соске Аллах ка почел тут баш од ова да со туке ки година пеут ка кергјанле харамитано. Соске амен буд кераја букја кога со да сием свесна дека керајален. Мелекија пишине на пескјај. Мелекија пишине, ленго дојте пишинен. Те со ставинен то китаби која преселине, а то китаби. Одговоринето. Никаске неправда на нете керопе. Најтикно дело шукари пете кере караке. Најтикно дело билачи пете кере од ова да караке. Тогаш обрачун ковол буд паро, ако обрачун на керела песакате. Кодуј на луко. Те бешело мануш те размислина. Сашва керге омери. Кер туке акате, прете керем туке таиса, ко судно диве. وقولوا قولي هذا استغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Seyyidina Muhammed wa ba'd. O manush koja treba te kerel peske obračun korkori peske, te kerele sapi korkori peske, mora te kerele sapi baš i sada vaso i si upravo leste. Te kerele sapi so dikля, te kerele sapi so šungja, te kerele sapi so leskiri čipova kerja, te kerele sapi so leskiri godi razmislinela, hem te kerele sapi sole skoro delo si kavalo. Sa akava kote kotarira treba da te kerel peske sapi o manuš. Ne samo te kerel peske sapi pa me abdve na vakergium nikaske ništo beso. Elhamdulillah mesumange čisto si umange, ama ja te kja kaj dikle. A te kana so šunge, a te prekaj gele, a to srce so manglja. Sa treba da te kerel peske sapi, soske Allah te bareke ve taala objasnija Kur'ansko ajetea. Hem vakerga inne sema wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Vaker Allah te bareke ve taala. Akva čači paske baš o sluhem, baš o vidhem, baš i godi ka odgovorinem. Baš o sluh, baš i o vidhem, baš i godi ka odgovorinem. Vakerga Allah te bareke ve taala. O Allah na ete kerotke sapi samo među tingumange ahi. Na baš i so šungjanda ka kerotke sapi. Baš i so diklanda ka kerotke sapi. Saka kerotke sapi Allah te bareke ve taala. Oja ahi mesi umsine akate, ama me vallahi me ništa vakergum taro prala me naki betingum ne. Oja neko taro prala vakerga. Ama mansar doa ne ništa. No be ahi tudi isto propisi situ. O doa da so šungjanda Allah ka pučal. Gibetina ne samo ahi te kerafto lafi me. Ako je ovda manca remov šunila danas pečinama, ovda i side gibeti isto. A dajte no normalno. Dajte na gja, o čorkova so povolate čorela, mokovakova so pazinela, ali pastarlali policija soldujem pandala. A kava da so pazingjale, a kava so kerge o delo da. Ske soldu isto delo kerge. Hemadaleske, ko šerijat je Allah objasnila дека и čipko otpučili, o kamko otpučilo, i jako otpučili, o astakovem pučili, o prekovem pučili. Jare na kogu insani kava kera da Allah izga Allah ne mangava svedoko nikas te ja ne mangi. Nikas. Te svedočino meso kergjum. Man mangava svedoko tele ma proti mande. Me toa mange svedok. Ovka mislino manu jane asal. Samo man pučma Allah meso kergjum. Akna me kava kera sto šukari peso ker. Obila čipe ne ete vakir. Hem kuspina. O manuška mangil čiki krajka ti izvleči no petaro Allahi. Tari darko, a kad i kjolo sode sinela pes, ka mangil Allah me samo te odgovori na mangava me mange niko ja me te odgovori na. Me te odgovori na Allah kako lako. Zapečati nin kjer skoro mu. O mu skoro pa mu. Našti kjer lo lafia. O manuška mangil te kjer lafi na ete kjer lafi, našti kjer la lafi. Hajda kana te šuna so kjer ga. O astares kjer ka kjer lafi. O preles kjer ka kjer lafi. O astares kjer ka kjer na Allah. Ko tu jinen le ahi. Sos kakva sa so dikja, akla je tere nijametija. So Allah dengjatu, tu proizvodingan, tu vid, sluh, vasta pre, o Allah tu dava dengjatu. Hem ola ka kenen laf, vasta ka kenen, ya Allah o amencar astargya kava. O kana ka kenen laf ka kenen, ya Allah o amencar shungya kava. O ya kya ka kenen laf, ya Allah tu dengjana men amen leske te dikja amencar hairov dikla kava. E togaš ka svedočinulo telo le skoro protiv leste. Кога му кел Allah te керил и чиплески лафел кава керил проклета товен. Меса кергим ко дујналуко тумен те задоволи на тумен таргенма. Кас магиаро те сведоко. Ту горгори против туте ка сведочине. Но требало туке нико те сведочине. Е одолеске прета дарига ту те сведочине коркори туке, а катера чистин коркори туја. Прво туја коркори беш керем рачистин сате букја со иситут. Е пала ко дова и која кикловјан лако Allah, сетинина туме со кенгјом ти керафи, зеко те нето тут манца нешто, мамо, аманда туја не ема која. А кавајте ну битно која куштјам лако Allah. Кого Allah кава керел, мери нен лес кере дейла, мери нена пете дейла, ми тути си ту дейла, ман. И сима дейла фул со кенгјум дерсија туменге бутко. Дейла. Е, ака на мери ко дженети. Е, ака на кикловјат муслимани, ашта Allah. Соскете колко дженети. Me mangava o tera čistina male.
Ако јавно суди беа и на не тајно кога на деки собо авриал беше на сокер гјале Аллах, не бе на штик фалах и тева керав да сокер гјамаги. Кој камук челман андре? На бе јавно јодова, јавно суди бе сака ди хелпе. Еме Манушенко врлен право те роден по право тутар. Сака на кате адите тева керав кој сар сокер гја. О меритано о најбого бојазна като кога ки клошта бе ахи сар најбого бојазно. Акава сокергја. Исто кола да те да. Аллах дозволи, но да бе Манушенко те роден по право. Хем кава кер нашта Аллах, ме мангавата ромерите лава кава, мангавата рокова, мангава, саджи коте не ти крил Мануш, тева керил ме мангава кој па не еле вишеле. Деле. Јака на чулеските билаче деле. Сол ломанца. Најчороло инсанита на кава. А джанена не соске коволагја. Соске мене завршин гјум о испит кој дујналу коте завршина ме буке Манушенцар. Која ки клюава дари која кава керил до Аллах, чивле ко дженети, кој кушто против туте? Ево, кова со вакергја туке ахи халали керава туке. Ко судно дивом не етикло тоа која Аллах дема не стара која керава, Аллах кава керава шта? Овро дингја тута искрено халали. А ту кергјан лески. Ама Аллах мена кергју ме чибија, циде реки страна. Ме чибија само кергју калбјана, циде реки страна. Завршин гја. Халали чим кергјан завршин гја, дојтано крај мише. А дојтано буд битно. Те испитинаме на кате пред тоа испитиме. О сахабија добром испитини на песуне Бубекар ради Аллаху анху, а старласни стално пичип. Ту ме джерен кофтано најбого бојазно. Ем вакерласне туман ингареама ко пропас. Туман ингареама ко пропас. Ем чачипаске размислине, кова гјунахи амен и си амен, вана маричип. Керава лафи меѓусебно гјунахи. Дали некој амендар нека смарѓа, таро муслимајни? Набе. Дали некој нека стасавѓале? Набе баби. Единствено проблем и единствено гјунахи кога со исијаме на амента на маричип. Само маричип, ништо ја. Ја маричип, ја марокан. Ако на вакергем, сием си неприсутно коде со вакергјап. После метна кората радава, и клола мена сиум криво, ама криво сиум со скебешлю. Хем на советунгјум, хем присуствунгјум, кја да ја адаватам. Меда исто, прописа старгјум, која Аллах те бареке вата. А ќе доеме крај. Амари чип, амарокан, амари јакта не крива. Соске не испитинајаме те чистинаме на кате. А валлаhi кога чистинаме на кате, која Аллах те бареке вата, аля сакувол полоко. Ваќе го посланико алейхи салату васелам. Ние ко судно дивенанете мординал саджи коте новала почло панче букинки. Ние Значи нај инсани кога со киклован глако Аллах, освен ако не каско Аллах смилунгјапете кувен ко дженети бизуе сапи. Значи лен ковен мануша кога со кувен бизуе сапи ко дженети, хем ковен мануша кога со кувен ко дженеми бизуе сапи. Најете мангел Аллах те дикеле. Ните кереле цалафи, ните шунале, ништо. Директно ко дженеми. Претеринге, ем ковен мануша кога со Аллах наете керелен цалафи, наете замаринелен, него директно ко дженети како. А о која скупина, нијек наете помрдинал по протаро судно дива, Аллах мате почеле панџабу кенги. Прво бути, потернипе кај не каѓа. Потернипе, кога со Аллах денгјале, те вакерав тогаш најшужо изглед, најзорало сине, најиспрајмо сине. Кај трошиње о потернипе? Ала е тоа подбитно. Кја да ја форма сијан, ки најшугар форма која сијан терно. Ем најспособно сијан башо са ибадетија. Емо доресио капучил, тој кај нашаѓа на два која сијан сте способно? Кај трошињан то способност кога со ден ѓумле туке? Јака на ту размислим не месо кава кера. Кај нашаѓан то тернипе. Ала капучеле пала кадова то живото кај нашаѓан. То живото, кај нашаѓан не со ден ѓум то живото. Те живине пинда, шовар деш беш. Кај трошињан надла берша? Комо покорност, стекнињан мозадовоство или туке кергјан то шукари песам. Те не всески. Аки бу треба да то објасни шовар деш бешење. Осудно дива дали ске некој као родолта воло судно дивето да со капотинопем ката савдолтаро попоти.
Таро по-потио мануш ката са волпес, кога готово. Кога ајде Аллах, ајде ано судно диве, вишето во судно диве. Трито бутика пучело Аллах те бареке во таля сар зарадингем. Кај зарадингем паре. Сар зарадингем о паре, штарто бути кај трошингема да васо зарадингем. А пучелто то Аллах. Синетот барбари пе кодујналу, кодегјум тута. Сар стекнингјан. Ко дозволимо начин, ко не дозволимо начин. Дуля кер доманда или паше манцар сеансине која трошињан, која стекнињан барвали пе. Сар кер ги надава, кај? Стекнињан барвали пе, а дуляр диле мандар. Или стекнињан барвали пе, а сеансине ки сежде. Ме балар им то берекети. Сар ко одговори нек, а кај буд паре прашене? Буд паре валлахи. Hem ki kreka kaklut ki a kaj tрошињан надава барвали пе, кај денјан ле. Само туке, само те нефсете задоволени, само те фамилија, а ја веренги, а кому други, а ја јетименги, а удовиценги, а ја муслиманенги. Кај трошињан надава со зарадињан, кај денјан ле. Дженнада сем си на мен потерне, кадото тоа те кине нешто, хем ту кусурини на не. Која кабе туке кере. Tu završinjam te bukjaka na šukarki kad jan igreli sokerjan, koja kave kirek nunko kapučul tu kaj opare sar odgovorine. Това два как нас се кери налато. Кај окусури? Готово си, ане. Је пути ка хове пеларјан. Одуито да пути пеларјан, ля отрито, пути ка куштел тук е после. Джанат ка туле але. Сари не да на кагем, сар на да кем кола тикне берша. Е агјар истонга кола ка пучел ту тоа. Каја дава, со денгјум туме кај трошингјалле. Е Аллах, еске нашти хове, пеларјум ле Аллах. Кола на јада. Hem pašto Allah te bareke o taala ka počele manusheso itano hem najbitno da so kergano dolea so dengum tu godi. So kergano dolea so dengum tu godi. So dengum tu te jane. So shukar so bilač. So kergano dolea. To skadava hi životine na sinile. A o melekja samo shukari pe jangi bilači pena. Ja kana tuto Allah dengatu solduja da labukja. Tu шајтове си не пошукарта во мелеко, а шајтове побила чотаро животина. Шаш сва ке гибни кај. Инсани кога сука колко джехенемите но побила чотаро животина, а мануш кога сука колко дженети пошукарта во мелеко. Ске мелеко на синеле со те спречине лета рибадети, нефсинат не гјале олале, а е животина пале, овна дженела ни со керала. Не еле разум, не еле ништо. Ама тут солди си. Е тогаш на паро е сапи. Тогаш на паро сокава кера со Аллах денгјамен годи, а мануши си близу годи керена нешто со аса керена ме наменда. А два коло нај паро почиве тара. Со керјано доле со денгјум годи. Дали размислињан сар требала те на кава масек Рамазан. Кај те на кава масек Рамазан. Со те кере палако масек Рамазан. Коте котаро Рамазан и со те кере. Сар те джала кава мете Англија. Сар те джат у Англија ко богобојазност Аллах еске те бареке ва таала. Или ко објасни Аллах користингјум ле то далечина мадута. Ми годи користингјум лате добинав само задоволство ме дујналу госкоро, а цидингјум атаро гастаро задоволството. Тоа е задоволно. Е адвајтаро најпаро пучибе кога со Аллах те бареке ва таала ка пучел инсане ко судно дим. Одолеске кога кога му барек масек, секој почмидо мандар требала телел јек поука, дека и поука е рамазанескири богобојазност. И поука е рамазанескири те размислине со фалинала туке ко животот е променине. Хем дека и касно ако та Иса променине. Авдиве треба да те променине. Сар сој туке бута ко авдиве на читињан то ек джузием то дуито па та Иса те читинеле, буту ќе дава ова канесиман трин или шта. А гјарени исто на мукелапес и бути авдисутните Исаске те завршинел. Авдиве са решинала пес. Тове чисто акате пред ко судно диве ти клевем джевапи ко Аллах те бареке ва таала те. Памтине тара каја худба. Ел мухасаба. Обрачуни бе коркоро нефси пес. Ко сао ибадетија, тано успех. Ако адва на джангем, ема адва на практикунгем, адва е пропаст. Волина Аллах те бареке ва таала ти калла мен сар победник ако му барек масек. Allah to čistinala moje srce ako ako mu barek masek. Allah te pomožinala men ti na namen ko Safija Leske te bareke wa taala.
Allah te bareke ve teala to poslamari javna tajna barem tik ne günahja namerne nenamerna günahja. Molina ile subhanahu ve teala sarfu kedin gamena kate per rahmetea agar te kedam ko jannatul firdaus. Allahumma amin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك الحميد المجيد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة.